cyane yo ikura mu cyavu ikicazanya n'abakomeye. Ndashima Imana cyane yuko haleluya kumva uko amashina yakomeye kuko ingana abantu cyane cyane abakobwa turi muri kino gisata abenshi baducira imanza, abenshi batuvuga uko bashatse, rimwe na rimwe bakatwagiriza abagabo babo ariko mu misozi mu biyaya mu mazi menshi. Haleluya. Haleluya. Amen. Bashimye. Biragoye cyane ko Imana uri muri industry ya film biragoye. Ariko ndashima Imana cyane ko byo bikishoboza. Ndabihaga cyane ko ndi umukristo. Kandi ino industry Imana yayinzanyemo kuko umugambi wayo icyo ndayisaba buri munsi gukora ubushake bwayo, icyo yashatse ko nkora nze ndagikore. Jewe minisitiri naje muri film kugira ngo nampamare kuko ibi nabyo narinzi yuko igihe kizogera ngo hagarara imbere y'abantu bangana nk'uku n'amakamera angana nk'uku, ariko Imana yo. Uno munsi abantu twari kumwe na Franike Yomberi Shabona, nababwiye ndababwira ngo numva ashaka guha impano Mimi kandi y'amafaranga menshi. Ni menshi kuri jewe bitewe naho ngeza ukuboko kwanje, abandi bashobora kuba babona Mimi Mirenda gukunda. Nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo gukunda ntibabivuga, gukunda barabikora. Basi aho ukuboko kwanje kugera uyu munsi naje gukora ijambo bita gukunda kugira ngo ndakugaragarize uko umutima wanje ukwakira no gukumva. Ndakwifurije gutera imbere, ndakwifurije kubona uri umukinnyi wa filime ugera kure, ndifuza kubona amabuye wenda kugurira ikintu kiri mu rugo. Imana nakuteguriye Yes, welcome ladies and gentlemen. Muraho murakomeye zirakomeze neza muri hose mwiriwe canke muramutse bivanye na muherere. My name is Frank the answer. Iyi ni African TV sonda kukazi yose gukorana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Congo, Iburaya ndetse mu guvya bara ndavuga Oman, Sinabi, Saudite, abari Dubai, mugi mwese ndabaha ikaze. Yes, uyu munsi udasanzwe kandi aho turi mu kibanza nyezina lancement officiel ya Mimi Mireye. Ni film yitwa Chiramunda. Nkuko muri komana muri no mwanya nyene ariko araba ibirori nyezina. Ni ibirori bidasanzwe, ibirori biteye iteka, ibirori uraneza ko abantu benshi baje ku bwinshi. Uraneza yuko baje kumushigikira arabakinyi wa Mareresi baje ku bwinshi ndetse nabandi mutari musanze muzi, ariko kandi haje abakunzi benshi ba Mimi Mireye kumwere ku rukundo ndetse no mushigikira. So tujane indandi kugira ngo nshobore kubereka byinshi bitandukanye uko vyari bimeze. Asante sana.
abaririmbyi b'indirimbo b'Imana banyakubahwa abajournaliste bashitsi b'iteka mwese muri hano nabo dufashanije gutegura kino gikorwa bagize komite tugira amahoro n'iterambere cyane cyane mu rwego rw'IRS Ndundi hano mu gihugu cyacu igikombe amashimwe yateye intambwe yashikamo. Nyuma yo kubakira ni ukubifuriza kwisanga amahoro mwiyumva amahoro hano muri kino kibanza haratekanye hari umutekano nubwo umenya harashushe urabizi neza ko hano mu gihugu cyacu cy'Uburundi turafise impano idasanzwe ihagaze na cyane cyane muri IRS Ndundi kuko dufite impano zitandukanye ariko uyu munsi twasanzwe dukoranira hano kubw'umuvukanyi wacu Mimi Mireye abifashijwemo n'umugwi wa BMT wa hano usanzwe ufasha gutegura amarerese aho hari imurikwa ry'irerese rishasha sinorivuga kandi ndabasabe umuhindukire mubwire wo mwicaranye uti uraberewe kandi usa n'Imana turabaye ikaze murakoze. Banyakubahwa mwese umwe wese mu byubahiro byiwe ahabwa no mukama Imana tugira amahoro ya Kristo. Muraza kumbabarira nkoresha ijambo rya gitekinike nitwa Manirakiza Amede abampaye ijambo ntibabisobanuye neza biza kuboneka nkaho umengo ndi no vyita kirundi kitari ciza cyane icaduka biza kuboneka nkaho ndi caduka ariko reka nidondore n'impamvu bampaye uyu mwanya. Impamvu ya mbere ni yuko je ndi umudirector umuyobozi mu mafilime cyane cyane yo muri BMT n'ayandi mafilime amwe tuba twakoreye abandi bantu. Rero Mimi turasanganywe Mimi sinovuga ko twatanguranye agitangura kariyeri yiwe ya sinema ariko aho twafataniye hose twarakoranye ibikorwa bitari bike tubikorera muri BMT. Mu nyuma niho yacaza aratwegera muri BMT aravuga ati murabibona aho intambwe yo kwiteza imbere muri sinema igeze ndagomba dufashanye dukorane ikindi gikorwa cha sinema. Nuko rero turakorana iyi sinema yitwa Kiramunda. Mimi niwe yazanye ide originale yayo. Muraza kuronka umwanya murabe filme icyo ivuga. Ide originale amaze kuyizana arayimpa ndayandika ndakora script yayo hanyuma muraza kuntunga uko muza kwibona ndazi ntimugaya. Maze gukora script yayo abo turi kumwe muri BMT baramfasha turayikosora, Mimi aramfasha turayikosora, hanyuma tuyigeza no muri 257 films abo dusanzwe dukorana bajejwe amasanamu n'amaji. Nuko rero gushika no munsi aho tugejeje niho tugomba kubereka. Imbere yuko rero tuza kubereka inoreresi twagomba dufate umwanya tubereke abantu twakoranye kino gikorwa. Si bake ni benshi cyane ariko tubereka bamwe mu bari muri kino gikorwa. Uwa mbere nagira mvuge nuwo nyene twafashanije mu gutegura iyo reresi kuva ikiri muri ide originale ni Mimi Mireye nagira ndamusabe yegere ngaha ukebuke. Hagati aho ntiyakoze ivyo vyonyene yaciye ananyemerera aba actrice principale w'iyo reresi Kiramunda. Imana imuhezagire kandi wahiniye neza ntiyamara maji. Hanyuma rero twaciye hari uwundi agira kabiri muri BMT turahorana yitwa Fisto Haragiramungu sinzi ko ari ngaye nawe ari muri bamwe kumayerera giti nawe yegere ngaho umwanya azo bari karaza uyo nawe uwo nawe ni assistant director wanje aho muzobona hose filme je nzoba na directinze
Giti abari kumwe nanje yego cyane hampande aho twari kumwe n'uwundi ahora mfasha kudirectinga yitwa Kado Havel burya nawe ubu ugwega ageze ko no director mwiza nagenda gusabe nawe wegere ngaha Kado Giti vyase kwa shikino yego nawe yaranyemereye Kado Havel warakoze wankoreye neza yaranyemereye akina muri filme ari nk'umu actrice principale agira kabiri kuri Mimi abikora neza cyane aho narimereye kwa principale ariko nagira nsabe kandi mbanze nkiriko ndavuga wa principale mbanze mvuge uwundi umuntu duhora dufashanya cyane muri filme ariwo nitura iyo ndose akazi ka filme ubwo nyene niwe mbanza kuvugisha X-Ray Bam nagira gusabe nawe wegere ngaha nawe nyene murakoze nawe nyene ndamushimira cyane yaremeye arakina muri no cinema yakinya kantu gato ariko muzogakunda ko yakinye ko kangana kose abamuzi baramuzi n'umuntu atwenza cyane yihoreye hanyuma mugenzi we yitwa Niji Pro nawe nyene nagira ndamusabe yegere ngaha burya X-Ray ni wafata amajwi ahejeje akayahereza Niji Pro nawe akayateranya navuga ko agira montage editing mbo kugira ndeke kuza ndahamagara umwe nagira nsabe duhereye hariya kwa wacha tuze mwegere ngaha mwese muhaguruke Jandozi umengo yicaye hirya abakinye muri filme Cira munda mwegere ngaha mwese ego Jandozi mwese muze Mwa principale muraza kubonamo uyu musore yitwa Mr. Khan no muri Meja Mr. Khan muri filme Cira munda yakinye neza vraiment Imana iguhezagire kandi nta nubwo yantetereje barakoze cyane hari abantu batari babizi hari abantu batari babizi ko Abel Nduwaye nawe ari karidoga ngo ntiyarabizi Abel Nduwaye yakinye muri no filme Cira munda ari umupasteri anamubaya sana umukozi w'Imana muramuzi haleluya mu bandi ba principale bakinyemo muri no filme harimo umusore yitwa Chris Izo arihe abenyere muheza gira Imana n'ukuri cyane ntiyanetereje sinoreka kugenda mvuze abanyagitega twahuriye igitega nabo tubasaba kudufasha bemera kudufasha harimo no musore w'umusonga yitwa Jenda mwita Muzungu n'igitega niko bamwita muraza kumubona nibaza tutarabona amateka yabo ntimubyumva neza hariho Jandoje Jandoje yadufashije ibintu byinshi gitega aho tutari novuga ko Jandoje no mushira mu ba director bagenzi bacu Jandoje Imana guhezagire yakoze ibintu byinshi mu director yari gukora kuko ndi nyuma ya kamera nawe yaca yiruka kuraba ibindi bikenewe location uvuga nawe azamanye nabo muri Twafa Imana ibahezagire karibu ivyo size nariko ndavuga nivyo abandi bakinyi batashoboye gushika ngaha haruhande yabo ariko igitega twafise famille twahuriyemwo muri Cira munda iki kintu sinogena hakivuze kuko bajya nabo babaye mu bantu badufashije kuronka location no kuronka uburenganzira bwo gukorera igitega nyakubahwa Eric Tayer haguruke arabe public abaramutse nabo batananye Eric Tayer yavuye igitega uyo yaradufashije ihoteli twamazemo iminsi 10 niyiwe hoteli yitwa nagira numve ko batakiyibuka nkanje ndayibuka cyane hoteli yitwa La Colombe niyo twakoreyemo ibikorwa byinshi niyo twararamwo iminsi 10 yose twamaze igitega turiko tukora ino film bagenzi yego nariko ndaraba ko pasteur ari ngaha pasteur Feba
nawe yankiniye neza muri iyi filime ndamushimira cyane yitwaye neza ntiwari pasiteri ariko wari umurongozi wa serire nuko aba bose mvuze muraza kubona impamvu nabavuze ko nako muzobona impamvu nabavuze ko yego na Sabasi inkuru nziza tumuhaye ikaze na madamu wiwe nabo Imana ibahezagire nuko rero jewe ubwanje nari mpagaze ngaha kugira ndababwire abo twakoranye ndabwira ndababereke saba gusa harabagiye baradufasha mu bindi byinshi mu bantu bagiye baradufasha sino badodagura benshi mugani hajya nogenda ntavuze witwa Jise irampaye haguruka Jise upepe abantu uwo turavukana mu maraso gahunda zose zanuze tuba turi kumwe cyo kimwe na wacha nagira ndabasabe rero banyakubahwa abatwaye umwanya munini nako nawe utwaye mu nkundire ngeze ngaha ibindi ndaza kubibereka mu nyuma murakoze cyane ariko ndaza kugerageza ndabashimiye cyane kubona mwashoboye kuza kubonera iteka mugatera iteka filime Ndundi muri rusange mwikomera amashyi menshi cyane bamuhaye umwanya wo gushima sinzi ngo ndahera hehe cyangwa ngo mperetse he ariko ndiko ndajugumirizwa n'ineza y'Imana sinzi ko nshobora kuvuga byinshi muri kano kanya sidekatana byinshi mfise burya amashimwe menshi ababikuriza mu mutima ayo dusohora ni make amenshi aba ari mu mutima wacu ariko icya mbere ndashimiye cyane abo twafatikanije kino gikorwa BMT Buja mufashe tubakomera amashyi menshi cyane bano bantu n'intwari mu gisata cya filime tubafise nk'umugisha i Burundi Imana yabaduhaye ibatuzigamije munyemerere shimire production filime yacu yakorewemo 257 production irongowe na X-Ray Bar na Niji Pro mufashe tubakomera amashyi menshi bano bahungu n'abahanga cyane abenshi murabazi amafilime ya BMT nibo bayakora na filime yanjye nibo bayikoze biragoye kuvuga ibintu byinshi cyane mutarayibona ariko ndizera ko nza kugaruka nimwamara kuyibona mutwihanganire cyane twagize ikibazo cy'umuco ariko mu mwanya biraza kugenda neza munyemerere nshimire abakinnyi twakoranye muri ino filime kubavugaho cyane mutarayibona biragoye ariko muraza kubyibonera
babaye intwari cyane nk'uko mwabyumvise director yabivuze. Inoreresi yacu twayikoreye mu ntara ya Gitega, gusiga umuryango indwi yose irenze ko iminsi utari muhira biba bigoye cyane, ariko baritanze turakora igikorwa mpaka giheze. Mufashe tubakomera amashyi menshi cyane. Munyemerere shimire cyane n'abantu b'Igitega baje kudutera iteka, cyane cyane dushimire nyakubahwa Eric Tayer yadufashije ibintu byinshi cyane. Mufashe tumukomera amashyi na timu yose wagendanye hamwe na abakoze badufashije ibintu byinshi kuronka amarokesheni n'abakinnyi n'ibindi. Mufashe tubongera amashyi menshi. Ndashimiye cyane abakinnyi ba filime n'abakora filime hano i Burundi baje kudutera iteka. Imana wo mu ijuru ibaho umugisha, namwe muhagaze ngaha ari mwebwe mukabona abantu baje kubashyigikira umunezero. Rero ndanezerewe, umunezero kuranjugumiza gusa amashimwe n'umva ndusha imbaraga cyane, ariko binyeretse neza yuko umuntu atigira ahubwo umuntu agirwa n'undi. Mufashe tubakomera amashyi menshi abakoreye, amashyi menshi cyane. Umuntu uwo ari we wese ari hano mu cyubahiro cyiwe, ko ndazi ko ari abanyacyubahiro benshi bari aha, usibye ko nawe wicaye ngaho umunyacyubahiro muri kino kibanza, kuko kino kibanza cyateguriwe wowe. Bikomera amashyi menshi cyane. Nta byinshi nza kuvuga nubwo maze kwifunga ni wa director, ariko munyemerere shimire cyane abantu bashoboye kunsapotinga kugira ngo kino gikorwa kigende neza. Duhereye mu gikorwa cyacu ufite abakorege barabizi uburyo biruhisha, barabizi uburyo bitwara amafaranga menshi cyane, kandi jewe nawe narifise, ariko ndashima Imana cyane yoyo ishyigikira umurimo wayo ukagenda neza. Haleluya, Imana ishimwe. Hano hantu ndahageze numva emotion nyinshi. Nibuka uburyo Imana yabinkoreye, numva ngize ubwoba, numva nongeye kuyitinya gushasha, numva nongeye kuyubaha gushasha. Gusa icyo nayisezeraniye ni ukuzoyikorera ubuzima bwanjye bwose, ni ukuzogerageza kuyubaha ubuzima bwanjye bwose, biduga bimanuka mu misozi, mu biyaya, mu mazi menshi. Haleluya, amen. Biragoye cyane kuba Imana uri muri industry ya film, biragoye, ariko ndashima Imana cyane ko jewe igenda ibishoboza. Ndabihamya cyane ko ndi umukristo, kandi ino industry Imana yayinzanyemo kuko umugambi wayo. Icyo ndayisaba buri munsi ni gukora ubushake bwayo. Icyo yashatse ko nkora nze ndagikore. Jewe minisitiri naje muri film kugira ngo namamare. Ibi nabyo nari nzi yuko igihe kizongera guhagarara imbere y'abantu bangana nk'uko n'amakamera angana nk'uko, ariko Imana yo ntibyayitunguye, ko Imana yari ibizi. Ndashima Imana cyane yoyo ikura ku cyavu ikicazanya n'abakomeye. Ndashima Imana cyane yuko haleluya, umva uko amashina yakomeye kuko turanye.
ijambo rivuga nobwira Imana imbere yacu nuko nkomeje urugendo sinzigera ncika intege habe n'umunsi n'umwe uko byogenda uko ariko kose nzokomeza nkorera Imana igihe kigeze cyo kuva mu isi mbwira Imana ni Imana nabonye intambara nziza yo kwizera none ndangije urugendo rwanje munyemerere ibindi ndaza kwivuga hanyuma ariko ndabashimiye mwicare mubyagire mwahebye byinshi muje kudushyigikira kandi ibiri imbere nibyo byiza cyane mbega hano ni nk'aho ikirori kitaratangura narababwiye ngo batumire ba mbere dufise hano ni bande Imana Data umwana wayo na Mwemuyera bari hano barabyagiye niyo mpamvu tugomba kuryoherwa uburyo bwose ibyo twabateguriye ni byinshi cyane kandi nanjye ubwanjye ndaza kugaruka niyo mpamvu numva nugarukiriza ngaha munyemerere ndabasaba igisabo kimwe kandi mukinkorere ntagire umuntu ataha tudahejeje bishobotse muzaba munejereje umutima wanjye kugira ngo ibyo twabateguriye byose mubibone mufatanye natwe dushima Imana Imana ibahe umugisha ndabakunda cyane Maison yitwa Albera Collection nayo
ndabaramukije cyane mu izina rya Yesu. Murasa neza, muraberewe, muri beza, kandi nta kintu kiryoshe nko kubona abantu nk'aba mwese mwitavye ikintu cyitwa filme mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Mwikomera amashi. Aka kantu nakazanye mwabona kamanura. Mimi Mirey ni inshuti yanje cyane, ni umwe mu bantu nkunda ataburyarya, kandi iyo mbonye atwenze cyangwa akarira amarira y'ibyishimo ndanezerwa cyane. Uno munsi abantu twari kumwe na Franike Yomberi Shabona, nababwiye ndababwira ngo numva ashaka guha impano Mimi kandi y'amafaranga menshi. Ni menshi kuri jewe bitewe naho ngeza ukuboko kwanje, abandi bashobora kuba babona ari make, ariko ndavuga ngo iyo mbafise amafaranga nari kumuha nka iPhone 15. Nukuri ko Imana nabivuze. Ndaryohewe ko ikintu nari nifuje mu mutima wanje Imana igikoze, iyo telefone ukabuyironse. Ndasubira ndavuga ngo iyo mbafise amafaranga nari kumugura nk'uru televiziyo runini nk'ugwa 3 million kugira ngo azoza ararabiramwo filme cyangwa ibikorwa byo baba yakoze akumva aranezerewe. Mva nayo ivyo bintu menga ku bushobozi bwanje nibwo sinobishobora, ariko nashoboye kumuronderera impano ihuye naho ukuboko kwanje kugera, reka bayinzanire hano. Barikiriko barayizana, nukuri niteka ridasanzwe kubona abakobwa nka twebwe dushobora gukora igikorwa nk'iki, abantu mukacakira neza kandi mukagikunda. Turabashimiye. Turashimira umuntu wese ahora aramvura ukuboko kugira ngo ibikorwa dukora haba mu kuririmba cyangwa mu gukina filme bishobore kugera aho bigeze uyu munsi, guhera ku ba journaliste n'abandi bose Imana bahezagire. Mimi Mirey ndagukunda. Nkunda kuvuga ijambo rivuga ngo gukunda ntibabivuga, gukunda barabikora. Basi aho kuboko kwanje kugera uyu munsi naje gukora ijambo bita gukunda kugira ngo ndakugaragarize uko umutima wanje ukwakira no gukumva. Ndakwifurije gutera imbere, ndakwifurije kubona uri umukinnyi wa filme ugera kure. Ndifuza kubona amabuye watewe Imana yahinduwemo amafaranga n'amashugwe menshi. Ndifuza kubona uhereye umunsi urira amarira y'ibyishimo, ukazohagarara imbere y'abantu ukavuga ngo ndi nahe yigendera, nabonye na cyiza kiruta nko kugendana nawe. Onana ndahiriwe, inahe yaje yubatse ku rutare, nagose urundi ni Kristo. Onana ndahiriwe, inahe yaje yubatse ku rutare, nagose urundi ni Kristo. Murakoze cyane, reka ndamuhereze impano namuteguriye. Ari umuntu yaguhamagaye kare, arakubaza ikintu, akubaza ngo iki kintu uragifise muhira, uramubwira ngo ntacyo mfise, nariko ndakubaza kugira ngo sisage ndakugurira ikintu kiri mu rugo. Impano nakuteguriye namubwiye radio. Jewe narambuye ukuboko nanjye Imana iramwizanira.
indirimbo yanjye sinamuze karangosora neza iyo mwana yabwire iradiyo sinzi ko ari nini cyangwa n'umwe ariko ni radiyo nahamagaye kare ndabaza barambwira ngo barambwira ngo nta radiyo afise muhira yo kumvirizamo afise radiyo ntonya ndavuga ngo ndashaka kumva radiyo nini kubera ko arakunda igisirimba murabizi mwese afise radiyo nini yo kumvirizamo igisirimba akazarabiramo na filime yiwe nibaza ko byamuryohera cyane kavuye ku mutima gukunda Imana igahesagera abafise ikibazo yonyaruka muri ya klinike bavuga unanejera mu mwuka wampaye uraba bakaguhaya batanga amamikro cha sinema ndundi turahinginze turazi yuko basi muri mwebwe muri abasitari ariko mwaje muva ruguru ko mwaje muva ruguru abatari bake ikintu twiyemeje ni uko mudutereteka mukakira akamu kacu nka BMT ejo bundi nateguye rangonte y'abanyeshuri bari mu makaminuza atandukanye mu gisagara ca Gitega hanyuma baraza barabayagira barabubahura none nagize amahirwe nawe nka soko wacu Abel Sabasi Bandiravi namwe mwese ntazondagoye muze mudutereteka ubona nk'ubu mukivuga ko muze mufite n'umutima mwiza Imana yicaye muri mwebwe mugahaguruka neza hasi bikomeye mukatubwira tukabitegura mukarabura umuce mu mitima y'abanyagitega n'ahandi nabigize n'umuhimere kuza mukozi cyane basa kubakomera amazu nuko rero niyo bihe yegere ngaha tumushikirize akakemana murakoze cyane